Ya mo achen mo akwa abado Badwam TV Badwam dwumade so edwoada no pafefe rade de ahyira ye ene yenso enye mo kwan a dwumade se Badwam ye de bro de didi kan eye nkase enwum na twa agudie ne etodwo kase ni mu ene se NDC ni anase NDC fo ne yesuso se mame hawa kumsen ne ba wo mo de setuo se sekan awo no ama ne dabre mu no nyame pe ene be kire no tumi ye de honsam no ebebro e wasansem ni munti bambafo akire nipa mienu a wosusuo se de koso wo ho no ombenim ho bi edo na nsem bi na no pai me de bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 or YouTube Adom TV Tube kase ni twegu wo ho bidi de afia amankwa tamaklo afia ni DMT se de nsem ni kire mu ankasa etie Mrasha bedwane de ma de hye wo awutu senya East abato mpesua no so ono anso yo so for wo share fisheries and aquaculture so Mavis Hawa Kumsen ne ya make say ne ba atokumsen our pomode adwumayefo e 37 ejira na shoden den if you say edi twotwe ye ekoso wo mpesua so obi nim ne koba ye wo mo susu se NDC ni bi na de bibia wo ne kokko Adom TV kase etwaso yi ene sambe jina etwa so ejina na ba kokofo edua sa na atu jimi ono obe prano ti atu po gidigidi atu ye na bu gidigidi ekoji edua ne fini panisim na ni panija adua ne to ti na atu po ye say then ti no mo ye santi oni nipa no kokasa na oni different outside nkofu ni bia kokasa no na guy ni twisikan na msume Russia Timu Russia na yes ka ni say na me de mensaje e block ma ato te wo me asana ekowo ato na nu na ato traka na pa no de fa kwan na ba ku de change ni de fa bush ni ma ko chino school dan hostel ni ato afia ba wona kuma left Michael Ade eye ewutu senya East MPP amanyoko no trefrefo wachire mu se free breed ntrodwu medie no ne transfer no ehyiase no NDC amanyoko na bo wontiri mu pose obeto ahye won so na wamo wani eteto aka won sem enti enura kra na eyami se mo kra mo de mo hoji mo e ma yakoye we friends peace walk e waka aswa enti na de enim se eye ade a nyina ye boa ama asomdua baka aswa na we na no pay yanya ntie se NDC fo ye basabasa ye bi e wo center no na ne nyina ne se akonya ba akosi a ni party so a mienu na eto an so ne yesi obi ti so nipa no so we hia ye hu nipa no e na edi basabasa ye ba ya ye nyang omoto nsafre ye se o ye mra na me hwe se be solve situation ti no na menua be ma ato edi nkan e beduru ha ntina oni danina na omo hwe anamo Aposi fo akire nipa mienu a wosusuo se de ekoso e wo fa ko electoral commission wono matena ye wo kaso mfimfin mantemu no wo mo ebenim ho ebenti ye nei wo mafrase ya wono mo eye enhwehwemu apa a make say de atokum sen ni pra no enso emu etie na so nyina emu no de ade apche nei no na asomdua fa ne ntoma pa e de efra wo ho Adom TV kase etwaso na sabasa ye koso no a police for de honkrata ababetudwa wonum echire mu se ba chire nipa mienu a wosusu se sabasa ye koso e wo fa ko electoral commission ye won finfini mantamu enekwasie ayahummo bosome de toso mienu no wonum enim hu bie wo chire mu se esanse na manfo asori ahomachin ekwa akwasan lai se be obenya akwanya atru wondin e wo electoral commission fo aso ye ene nam so ma sabasa yo no ehyase a enipa ba ko epraye police fo na monkrata eso di atudwa se wono mahwe amasumdwie aba hodom wa idintro dwumedie no wonom ato aso odi atudwa se enipa menu a wachire wonom no okodi a police fo kukumu a woboa wonom amwa ye nsem ni mu enhwehwemu Mayemongra yensem foforo mu na de hye ya wo mo bowling so abeto dwa say yasa kum nipa bi ede na to St Kizito Senior High School a year toilet no potamo ho ya wo hwemu nso e bi si ye first 26 May e wa afie mu bra bambofo me kire watchmen nipa bi ekun wo amasese hu ni suro abesha de hye no emu fe se wo mu hunu ne ekoso ade e be chi ne ekum obi ato ha
de ekoso wo Adom TV kase etwaso Mana all share your guest model so I pay and also you have money for a block akọ kimitri akọ ya but who of the area but Mr. Sir police for commander divisional command and district command and security apparatus na nina Mr. Wam pass intensify security system our side area and area should be because near costing the a bohu ankasa and say microphone multi timamfo multi area he nyina no in fact omo abohu bebre sro say akra say obepie efie kura ananti awia na say anadu enti kunkumakunkum no eya do hu eko nkola num because say AC there Mayentwa so na sebeye na koko ye benya no dodo pa wo maimunti no Koko Health and Extension Division ya wonwo koko board de eye koko aba 1.2 million eye hybrid de no ebi makuafo a wo bono mantam no mu eye bono east mantam no mu free ya wonye won mu bibia wo de ma wo mu sebeye be hye won mo den no akoso adua na so a so mfa so na ba mo men Adom TV ediba farmer. Now, in fact, boa abandoned battery in Tin. The cashew farm, no 25 acres. My chance is in the Diana Coco. Or Yantibi, they will be that. Boa Bacoco. Now, you best rabbi. No, I the pumpy cocoon or boy and dear by ya and son papa. I think you are don't get to a busy Japan cottage man. It is a billion and come a blue stone you are and from mine. Nay, perdona. Na ya nantiako na yakwa kutubi abanya boy afi punini no omo ya me free omo twe kokko mu kama omo twa essential business di akire nganga Mr. Atai no ya adwuma wa ha but oboy pa di bio nso ya besra ban maybe o maye ayi bi na di no so kokko flowers no emu kokko no atimi asondo so wagya sa ade no yo na eyi bi no hu se yekoko no kwani mu pa ise be ya kaban na daroma on sam boy se adwumadi no edu ade so koko flowers mu manhire no nyina eboma no on sam boy ewo enumu Richard Arthur, a community extension agent, a one Sweeter Corporation area, or two equiafui in half for say, on a one agents in South, said the Beya, on Sabeka Sako money be. Most of the farmers here are cashew farmers who have measured their cashew farm to receive the free cocoa seedling so that they will plant under the cashew farm as a temporary shade. So in future, then when the cocoa is well established, then they will remove the cashew, then continue with the cocoa farming. That is. Maminjendo sona Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de siase dan koma emrani adaje a wo de fam ye kwaso ana ne yent na ye kwa basada de bokrant no asie ne online story ni bi ne ye de to so base mamienu ye ntwe ye ho mra ne ye ba ye betwa so